Nanang, ibagayon to ko ni tatang, pa-extensyon ak ti balay, tapno manayunan ti kwarto na. Apay pailaan kat nagdakkel lang arudan. At dapay may saabakan ti asilid. Basta pa-extensyon na, tapno da pagturugan ti bisita, no da bisita tayo. Aniya? Kan uri ti kusina, pa-extensyon ak mo't lang, tapno lumawa basi. Ngalaki makamu ka nga roda. Sana balay tabalay mo magday tuyon. Si kamo ti mang tawid dito. Isa makamu kaano niya ti pamayam dito'y balay. Kunak ko mga roda pa second floor ko, nga mabayag samad. Mabibiit na extension. Wan kan nagastos pa'y Wan nga rod. Isa pa-extensyon ang taylatan nanang. Madaman ti panaka-extensyon ti balay tayaw anak kaw. Itaman pa'y anak kalagip ka amang pa-extensyon iti balay. Wan tatang. Ta makurangan ak iti kinalawan na. Awan pagturugan ti bisita no da umay di ti balay. Ada pa'y magtay may sabakan ti asilain. Kurang pa da tatang. Uray kumaano adan asawam ta isaw. Ay kat adan to Urayan nyo ka di. Maklaat kay tulatan no dan yam amok ka na kayo. Nanang, ada kadwa kasi mang poet. Isong ni Erlinda. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamat kan kabalasang ko. Malalasumrag kayon. Ay, pasensya. Jak among ada kadwa to anak ko sumangpet. Jak nakasimpa dito'y balay. Awan problema, Nana. Nanang, asawa ko ni Erlinda. Nagbiitin nga Itala ayam amom to'y nobyam. Asawa adagusan ti bagbagam. Alangan nga itantan mi pailaan kat ni. Mapanan ti tawan mi. 35 kon. 35 matan ni Erlinda. Kuda kayo ti makamu Urayan tayo nga rodya amam. Tapag sasaritaan tayo ti may papaniti dayta. Nobya. Apay. Ada manen ayan nobya jay anak mau. Ada nga rod. Insang putnaan dito'y balay. Ada ijay silid ni sanay. Nakaturog dansa. Kastaya. Isumot lapin na ekstensyonan na to'y balay Tandamot gaya man nobya na. Wen nga rod. Ay kat nasaya at ata ada manen nobya na. Bareng daytan ti maasawa na. Tagaano kanungay. Taga ijay ili kanumag. Ay kat mayat ata as naglaang. Saan nakas iti mo na anubya na idi at taga Isabela. Nagadayaw. Agasam nga da dya pangibumbunagan tayo kumaiti mapartay. Ay, nga rod Diyan bala kaya ngagbalin ang manugang dya ex na. Ada suswapang na. Naimbag day tanubya na itatamadlaw na singput. Manutawan tinubya na ngay. Ubing pa'y siguraw. Madamot idadnan katawanan na. 35. Kawin Ay naimbag no makaanak pa'y. Alanganan sa mutang nga aganak ti kasta ataway. Wan bareng makaanak pa'y Agkasarda ka naun tasang butan dati maadaan iti anak. Ay kat ala Uray ta andamot no anwang ken talo abaka jay anak mau. Na, apay partin tayo amin dagi jay Nagadunay. Saan? May salaeng ta dadakkel mo't dagi jay. Nayunan tay tulay ti baboy no kaskasanaw. Natulagan ti kasarmikan ni Erlinda, nanang. Ngam apay akaslan naliday kayo. Ay, kasano? Jak mo ninamnama amay sagayam abalo jay nubiam. Kat man ano kumaayan no balo. Awan mo't dakas na. Wen nga madama gayam 5 nga anak na. Manutawan nga dagiti anak na. Jay inauna, 12 ti taon na nanang. 10 ti may kadwa.
8 ti maikatlo, 6 ti maikapat, ken 3 ti buridag. Kahit kasano nga inumalpas ti kasaryaw, pagyanan dagijay nga anak na ngay. Kat di ti balay ananang. Ha? Siyempre, kasla anak kumot idan, ta asawa ket nga rodya inada. Alangan mo, tapanawan ni Erlinda ida iji balay da. Sapay nagrigat mo ti panagbiag da. Ay, Sana balay, ta agsuswelduak mo nanang. Kabailak ida amin na biyagan nga agiina. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanyak sani. Kan saan la siya? Uray dagiti 5 nga anak ko. Awanan yaman na Erlinda. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Yes, ano malpas ti kasarta. Agawid kayo ni ti balay kadagiti anak mo, wan? Wan, sani. Nanang, pakibantay man pa'y tiburidak nga anak ko, tarumuarak. Inak isursur nga ilako tay inangkat ko apinya ken abokado. ay, kaala Erlinda. Agyaman nak nanang, adamot ket ditay inauna nga anak ko. Ngamjak maitalek no daduma, taman naturog nga minday jay. Mala, mapangkalatan. Pasensya kayo nanang, masapul nga min atulungak ni Sani amangged. Tadyak met kayat nga ipanamnama amin kan kwa na ti masapsapul dagiti anak ko Nawan problema. Mala, mapankan, tabantayak dagiti anak mo, Erlinda. Kabagis ano, apay jakmet makitkitan arumrumor ni ipagmaya di tabalayo. Agkulkulong sa amutlatan, apay agpapapu daw. Saan? Makumikom lang amay na mga awer iti syuman ni sanay akanakam. Lukasta, inyawid dan dagitay kampay ide nga apu ko yo. Ha? Kampay ide ko na ka, tasaan nyo mat apod no nga apu ko dagijay. Ay, oy. Insangput amin ni Erlinda nagiti anak na. Naimbag ko nam ata nagagitmet jay manugang may. Amo namat piman ti makitinulong ka ni Sani nga anak may. Sana bastag dipindarlatan ijay anak may. Madlaw mo't nga rod anasingpet kan nagagat jay manugang yo anya. Nagagat nga gisursur iti nagduduma. Wain, awan makunak iti dadya amanugang may. Nagpardas pa iti tigtignay na. Saan ngagpatay-patay na alerta o. Rabiin, ngam awan pa'y mata ni Erlinda datang. Lay, jak ammo Apay, awan text na ka, awan matatang. Ay, nasane! Ay, sana anak ko ya. Ingkakitaan dya sa awam. Intaray da kan ujo ospital. Ha? Apay na na? Naan ano ni Erlinda? Ay, ada kanulugan na nakapadung parkang kuana. Anya? Erlinda, asawa ka. Apay, pinanawan na kami. Kasano kami paitan kanagitan na. Pinanawan na kami. Erlinda! Anyat gatangem sani kaanakan. Madamdaman to nante. Agtugtugawak man pa lang dito sa sangot istorya. Barang makiiliwag ak no addaak dito. Ay, uunay ka ngaminan ay tinapasamak iji asawam. Kakaskasaryo pa'y laeng ngam natay matada ako sa... Wan nga rodante. Nagrigat nga klonal. Kaslam mabagtitak. Ala, patib karam ti pakinakam mo kaanakan. Panunutam laeng nga dapay mas napimpintas a plano ni Apo Diyos kan ka.
Kada kayo kadagiti syuman mo. Anya ngay nga taday ta plano, ante. Kat di tay laam mo Basta positibo kumalaang ti panunutom. Kumusta nga dagiti syuman mo? Kasjay kanayon ti panagsangit da. Isama siya unay kadakwada, ante. Kasano nga ta dagiti syuman ni sanay bakit di na nga ta isublay jay balay na abalayan. Saan ka no, tamasaksakit ni abalayan. Di na ka numasikaso kan masuportaran dagiti apo ko na. Anya, di agtali na idda dito ibalay. Ay kakapilitan tanasi dagdamutan ka ni sanay. Kasla ison ti amada. Tanasing po mga minja anak ta kadakwada. Ay, kaasimot nga rod jay anak ta. Aga asimot ta 5 abyagan na ngay. Ay, awan nga rod Ang manyangay, awan mabalain. Kaasimot adagiti ubing no baybayan tayo ida. Awan matkit di Ala, ipatagtamutan kas puno nga apo ko ta dagiti syuman ni sanay bakit. Agyamanak, tadi na kon pinarigat silya. Inaklon na kadago say. Awan karba nga kakundi pakipot sanay. Pagyamanak pa'y kidi at kinaya mo tikas kanya. Sa anak samo ta maikarikan ka. Apay kumasaan. May kari kalaunay silya. Tiamok na rot kat jakon makarik na itayat. Ngam sikatin ang riing iti pusok. Ket agyamanak tay naklonnak. Ala, agsagana ka. Tay pasyarkan to iji balay mi. Tatang, nanang, addaman ng nobyak ni Celia. Celia, isuna na iti dadakkel ko. Agmano ak tata, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasang kao. Naimbag man, ta kinayat mo to'y anak may, nga uray may sanabalaw. Ayos lang day tata. Ngamin, agpada kami matabalo. Ha? Balo manhan. Nabitla na balo ni Celia tatang, nanang. Nagsaruno kami lang nga na balo. Kaya't ko kuman nga ikasar ni Celia. Kahit da kayo day ta Da kayo matagdan na, di da kayo nga raw ti makamaw. Payakas jay anak tabakay. Mahilig iti balaw. Jak mo Kasla may ibusan mo ti babae day nga anak mo. Wano, imala nga takanyak. Imalakang ka nga? Apay balo kaya hindi nasawa na? Ay ket kaslakastan ta natay mo't jay boyfriend mo ini sakbay ti kasarta. No nagkasar kami, wan. Ngam nobyok lang mo day jay idinatay. Ket kasar mo't lati kurang yu iday. Saan? Saan man natilay palpalagip mo? Jay anak ta titupi ko ta. Saan natilay singsingit mo saritaan? Ay ket sorry nga rod Okay, dumanon tayaw. Ay, kastamot ti kayat dya anak ta. At dapay makidi tay dua abaka na akan dua anwang na. Uray may samanan abaka ti pagkasaranda. Saan tayo napakibiyangan dinwang tapara arado dagijay. Sanay, apay tuluyan tayo ayat ti kasar. Adama magaya man 5 nga anak ni Celia itinatayan nga asawa na. Ket awan mo't dakas na nanang. Ag tinulong kami mo't ni Celia amang biag karagiti anak na. Ay narigat ti kasta anak ko. Agpanunot ka pa yan na imbag. Di kag dardarasudos. Nakapanunot ako nanang. Basta asawak ni Celia, period.
Tatang, tangay nalpasan ti kasarmi ka ni Celia, agnadan dito balay. Ipanaw ko idan hindi pag-abangan da. Amoy mo't nga ulilan ni Celia. Iso nga ikuyog na anak iti anak na. Oray ta, nalawa mo't ti balay. Ken sana balay, ta adda trabaho ni Celia. Medyo dakkel ti sweldo na iti kumpanya pag-trabahon na. Ay kat, adda kayo day ta, anak kaw. Sana balay, ta no malpasak ng agmekaniko, agawi na kadagos, ta tumulong ak ngagluto, tatang. Kan sapsapa ak ton ti agriing iti agsapa, ta tumulong ak lang agluto. Sumardang kayaw! Nakaraariwawa kayaw! Kamaturog na tao! Hingkay man! Kaya't yun ti mabasnutan! Maysa! Aya, bakay. Anyaman ti pagtabtab baawam titan. Aya. Ay, pumanawaksan diti balay, lakay. Apay, Mike. Kan papanam ko ma. Ay, may si stresak dito yun. Nagado, tananawaag. Diyak pa'y makaturog iti aldawan. Takasano, nagariwawa nagiti nagadong aubeng. Kaslamat iskwilaan dito yun. Bakit? Inak sa makipagnaadan, ije balay da kabagis ko. Anya mati kastuyan. Napuno iti ubing dito balay asan tayo madakab kabagyan. Ay kat gagangay na Anyat mabalin mo ngay. Kat mahilig mo't nga rodjay anak mo iti balo nga ado ti anak na. Ay, jak amo iti dayjay nga anak mo. Saan ngagpampanunot? Agasam ta sa nga pulo asyuman na ngay. Syuman na itim mo na. Kanti may kadwa. Mala, sana balay ta dakkel ti sweldo ni Silya. Sana marigatan ni sanay. Wen angam dagitay mo na asyuman na ngay. Ay katadalakat itulong na, tulungan na Awan mabalain, tanay. Masaksakit mo't jaim mo na nga abalayan ta. Ang mga no mabaybayan na kano nagiti syuman ni sanay no ipan na ida-iday. Sani, malaminak. Ulis anak man. Kurang ti ulis ko. Nekit no dinoble kon ti ulis mo bakit? Kurang pa'y. Malaminak unay. Itaray kalagan ni hospital sila. Delikadong samot nun ti sasaadam. Dual dawon anang ato ti gurigor mo. Sana balit ang damat agas ko. Basta na yung nam ti ulis ko. Mayat tunday ito nubigat. Nagsapa mo't gaya man. Celia, bakit? Kumusta ka? Naimas pala titurog na. Agora ka. Apay akasta tilangan na nakaturog. Celia? Celia? Saan samot tinagang angos ti asawak? Celia, agring ka! Celia! Nanang! Tatang! Tulungan na ko ma! Itaray tayo di hospital ni Celia! Apay nga yakas tayo matan tinapagtang iti asawak, nanang. Ay, kuna tayo no gagangay laagurigor. Ngam na dinggi magaya man ni Celia. Ngay sunti impatay na. Basol ko. Tadyak pinilit nga impan ni hospital, nanang. Mala, di mon pabasulan ti bagim. Talaga siguro ngagpatinggay jayan ti Biag na. Aklunan tayon ti amin, anak ko. Medyo nabayag mo tayo na nabalo ka, anak ko. Apay awanan planom ang mga sawa manay. Ay saanan day ta sasawaan no. Urag laklakayan na balo. Nanang, apay may taparitam ang mga sawang ay no kayat naman ay
At dapay mo tayo may sa abaka na, kendwaan-wang na. Ay saanan! Inton kuan balo man ang dasawaan nan. Kanagadon to man nga naknan. Nagadon nga ubing dito'y balay. Uray ko man no putot mo amin dagijay. Ngam sama nga rod. Agpanunot ka mamat si kasanay. Di ka man nga minagdardarasudos. Sana gaputan na pintas kat sige asawa dagos ti panunutem. Bayamon ta asawa. Ipamay samlangan ta atensyon mo kadagiti sa nga pulaw asyuman mo. Nanang, tatang, iso ni Janice, nobyak. Naimbag nga orasyon nana, tata. Ay, pasensyakan balasang ko ang ay, saan may napangasawaan to anak may? Nana, anya ka din dahil ngay magbagayo. Apay, kaya't mumot ayat masapa ang mapukaw dito'y lubong, balasang ko. Anya mo dahil ngay bagbaga amon bakag. Babalwan to anak may, iso sinaamon Mangkita ka iti sana babalwan. Tadelikado. Ang mga nusumaruno ka at tumangad iti barsa nga. Asawag ni Janice nanang. Noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Baybay andak ko may tikayat kong aramidan. Anya to'y nobyam. Balasang, wenno balaw. Balo mutla ang ananang. Aniya? Angam kidi, awan anak na. Ay, Pipya. Kan engineer ni Janice. Engineer. Ay, anya ngay. Umanugot ka, mga sawa man ng anak mo. Katwan si kamot na ti problema kag. Nalangaraw makamo kayo no kayat yung dagkasar, sanay. Nagapuan nyo kabagis ipagmaya. Napan kami man ba't nag-date? Ay katun kasta ti maya. Ay nabayag moten nga agdenden na dasani kan ti asawa na. Ngumawan pa'y mo't anak da. Apay ngay kat ubing pa'y mo't ni Janice amanugang nyo. Ay, hawang nga rod Nagpakita dan iti doktor, ipag. Kat agpadada ka no nga anda diferensya na. Iso asan da makabukal iti anak. Ay sayang. Hangam sa nabali tadamo dagitay nagado asyuman ni Sani. Wen ti pagyamanan may nasisingpet dagiti nga ubeng. Iti la babasit da awul-wul da. Ang bayat ti panagdakkel da, simingpet da matay. Kat mayat nagasat latan ni Sani. Ta nakatumpong iti nasingpet nga asawa. Kat engineer pa'y ko naman. Wang nga rod Nagasat nga rod anak may takinayat ti may nga engineer. Nga uray may sala mekaniko. Kat saan ba't aday tati pangrukudan kin ni ayat ipag. No talaga nga agin inayat da. Uray anyat trabaho ti maysa. Agin nustudan tulat ta. Ay, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog matagpasada iti tricycle. Naginanaka manen idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon ka baulan? Makabanog nga raon. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngam saan mo't? Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpensyon da. At dadala nga di babalay da nga agkuy-kuyakaw. Oray saan da nga agtrabaho at dalat ta kwartada. Talaga akas ta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kay? Nabannog akaw.
Aginanak mo tanay, lakaya ka. Saklat lakay ngagpaspasada. Pasiga babaros na kita kakaduak ngagpaspasada. Napigsa ka pa mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Isupay timat gadam. Apay aya, apilitan nagkagtrabaho. No kaya't mo di si kantag pasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom ngamin istong. Talagang adasad sadot mo. Nga uray idi ka ub-ubi nga pailaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka dagdagan nga trabaho. Sumanao, kamarin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ano, tiyan-an na yag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pagdiskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangan. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaubon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong ak mat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabala ko. No nagabrod ka kumagamin ide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at nagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardeng yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga kaw na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada-kada kayo day Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito'y balay, tapno saan yun na problemahan di kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaun tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso asaanan. No adamay tudyaw, pagyamanan may. Tanay, bakitan ni nanangyaw, lakayak matain. Kasapula kauntiin na. Apaya di yung kanduan ni nanang ngay may ratang, ay? Nagsinong ba't kamay? Agkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw, wine, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak ang mga nodamaited mga kwarta anak kaw. Awan kami trabaho kaw nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay? Nadadaan di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagin na. Oh, at ito sa ngaribo. Pasensya kayo no dahi tapala ti maitid ko. Awan pa'y nga min sweldo mi. Ay kat pagyamanak-latan ano mano ti maitid mo anak kaw. Anday gatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapno saan da na problema ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da? Ay na, amumute nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasi damoy. Wan amanong, ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na, ngam di na magkayat tagpasadan. Pag-retire ka nung arurin, masadot siguro na. Mila ba kahit, ayan lang ito pisang-pisang nga ba daw? Apay aya, nis-nis dagi jayon. Apay ngay, sayang,
nagadupay na gijay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay-pay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga ruden. Basta mangilwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisak. Isaw t-shirt ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Ito. Palimos! Palimos kakapsat! Maasi kayaw, tilakayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos, kakabsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa ngay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan taamangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga gitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, kat makatrabaho ka pa'y mo. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan una yan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumur ka kiti kanya kitong bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgidanta. mabainak. Aglako aklaengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tiyag bambanugan. May mayat tiyag palama tanalakla ka. Agtugtugaw ka lang iigit ti sidewalk. Palimaos! Maasi kayo o tilakayan. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos! Sir, Palimaos! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikabat gayam na ita para istong. Apay ngagpalpalimos ka. Awanay, nakapsuta ko nga trabaho paray. Insardeng kaunti yan nagpasada at jak kabaalanay. At ang amin sakit ko. No, jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitlang, ha? Ito, hoy. Awatam na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na. Dakalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak ngay. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala. Agpaagas ka pare. Bayam tano adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na. Agyaman na ka paray. More blessing to come, pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamok ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau kapangalan iti kwarta.
Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo nga agpalimos. Pangaasiyo kumatatang. Adaw, ti urnong ka, Nandanin mapuno to idak talaga rapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngam natangken ti ulom. Apay ay alap ng dakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Wan man pare. Nakita nga men tay wheelchair yaw di taparaangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usarik langan pare. Makapag nakapay mo't pare. No nagduma, kumapsutak at lusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan pare. Ay yaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operaak. Amangan no, adamited mo nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagkan ka, ang pinpinsyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbay ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ungtan na. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wan nga rod ikanyo met iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Anya nga data? Jay papapanak tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaus. Tag-retire ka manen Ay, uwad siya. Masaduta kung nagpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Padwak na dya. Anya ang negosyo. Basta, mamam tao. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, Tatay Stong, di ka madanagan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasanungay, katjak mat amaw ti kasta.
Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartang kanya. Alang araw, makamuka, jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartang, tata. Ha? Ala, madumot lang na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka ditoy. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwarta ka. Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaw? Anya kumaga po ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adaga os bakay. Day, kita tamangan nutilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko na. Makapabak nang gayam di papananda. Ay na, istong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kit sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte ak iti day tao. So nga idulin ko day tao, ta paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day tapagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado day tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, mayata. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kanyat mo, itayata amin rin. Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wen, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan no agawid ta. Ay, alang harap, sa nabalay ta agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan. Apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan di nagado ang kwartak. Anya, apay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandikam pala nag-aaway. Ano kumandi kwartak. Sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagusan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagal na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong agbibiag. Ay agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dapat tugaw. Apay adita pa'y tipagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakil kunto'y balayta. Kunak no antan pagnegosyo. Agam napukaw akas lasok jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangkad mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggan. Panawanag nito, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas jay si daan ta.
balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbi ti panang biag no awan met makukwarta. Igatangan na kung itilungon ko bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsaya nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit ngatan. Ngamadakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tama nga no adda may stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan maturugtan. Maulaw ako, Mila. Matayaksan. Ha? Anyat sasawang. Ay ayaban na kung raamang kanilang ko. Umay naksuksoko na rin. Agpuraw amin na makita ka. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yan aya. Ay istong, agring ka! Ni Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti pan naturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apa Nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na tipuot na. Nagpusyaw. Esos, mabit lang nga ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin dat. Nusan kayong impangpangag ide. Kitagyaman at nasandak a binaybayan. Nay, anyaman da kita ginatgatang mon marsaw. Nagaduman na nanatnatang. Kadi pala naibus da gitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus da gitaw
Tra amumat nga isulat sinsida nagita natang. Natang amin na nakarga jay rape. Natang kan prutas. Awan pa'y karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mo. Amumay tajak ag sinsida ti kakasta. Tajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karne. Agsida ka mo tauray sagpaminsan lang. Ag sinsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka itikin si atawan. Kasla anak nakpay kidin Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta. Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaen. Ken makaputo takpay iti lima no agbinulan kapay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpatinggamit la iti sao-sao. Aramid ti pakakitaan, Marso! Ha? Nalpas kan ang naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun ay. Awan nga minti exercise mo. So akasta. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gunggunay kaw. Nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Mabisi na kaon. Siyak dito yan. ay unay ka dagiti adingwanan aya, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Sakti masikura na mangkit-kit iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende day tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na mo ta buntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada pa aramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar kan kapay. Ay, babit laang pare Marso. Ay na, unay mo da ito nga uyukan naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga ron sa titrangkaso pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. Lukas ta nga agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga ron gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istora gumatang. Pasensya ka na. Ngam jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nunaimbagan kaan. Tanangam mo't basit ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan anak ka-arartika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakay. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kayat mao ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabis ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakay. Ay na, uray ka sano, ti panaganad mo no talaga tsimpo mon ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan.
Depende da ita iti tao. No amuswam ti bagay, baybay am ngagsakay, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau, o matidaw ti biag mau. Sige, mapana kaon tanay, aldawan. Sa paag man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita ang manan ti panagmanehom Di ka manan agbali na kaskasirawon. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok kinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga roda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw sa di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isartag mo dito yan, bumaba akong. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapal! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasiro yung ngagmaneho. Ay, dahita te pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin terik na. Isa pumarpartak mo titig-tig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo mo. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Te sa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tag taon na ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jaktay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Nagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga rin ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nangamda kayo. Dahi tangarot kahit naimbag nga raw di dahi baga kasla nanang kunjay inam anak kaw. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, Marihuaneng. No talaga, chimpumon ti maustal, chimpumon na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen gano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biag na. Malapdam nga rod, no talaga agad deng maun. Nga rod makapasurun nga rod day nga asawak. Agpapaubing, pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat na nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko, yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanyak. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras manen ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaw si ti may sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaws. Saan ka managdaldalaws iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siyak nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidam.
No kayat mo ti agbyag iti napaot, ay wanam ti bagay, dalusa makanayaw, pati nagitakukom, di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil, kita man to'y kukaw, nagdalaos. Ay na, mansa, ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Kat no naman sa anan, di mo dalusanan. Bay-bay amaw, nakasta. Kanun gayam, agsinataman pa lang iti pagidaan. Kalablabat ay ulos kan pungan kaw. Ah, Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulos kan pungan kaw. Tadi mo pa'y malabaan ti ulos kan pungan maw. kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't lay ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Oh, jak amukang ka. Numakisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kede pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agri-riing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos may. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Hagasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad kadagiti ipapaunag na no saan mo ta naanad ngagmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw agi amayaw. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta ngagmaneho. Matuukan ka no nga men no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Uman, madam. Aliglado. Iti sentraw. Ne, apay akas di ti panagsaon ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw, apay akas tatabusis mo. Kasla may ipipit. Apay aya, tilaman manlaw mo mat. Siyempre, no umubing ti rupa, masapol asumurot ti boses. Naa, kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan nakanaw, kay tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga mo na tinumber mo. Ay na, nabayagan a pasahiros ko na jay. Nabayagan ngagpatpatulod kanya. Ay, di ka gararamid Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, intay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan? Jak pa'y kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pa'y. Sanak ngagsaksakit. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan? Ay na, nagano nga muyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, saklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak Marsaw. Jak pa'y ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nakamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, da kayo man ti arkila kapag luganan. Itulod dak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katubad saan mo tasyak ti nakapila? Sana balay, tempakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan na nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle.
Ay ket agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisiara ka na yun nagpataray ka. Ay si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaen dagitay kanayon nga agdardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay ada samsambutan na. Siyak ti ayabanda nga arkilaen no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanakmanan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na uti agbasa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamong nga ramidan. Kaslada pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaon no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kau. Jak kayat tagsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Esas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8. Gait, apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sagbait agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabitla na ita. Kaya na ita. Ala, itimplan ako ni ti kapek ta. Igupak no malpasak nga digos bakit. Mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amangtad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwi ka. Bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masurona ka madanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakit? Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat, dagitay dalam. Kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta din nakadung parko ngay? Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay.
Kaya't ko pa iti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan ka ninyo, tadiyo kaya tagsakit. Hindi kayo nagananad na nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko. Kasi bibiyag akpay. Ngayon na imbaga na kaon, agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay sanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay? Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Saan nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang ure kasjay ti manehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali nakaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadak taon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makichinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihom baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntog basay. Sana ka matay iti nervyos. Ay wain. Jak kayatan ti gumatang iti tricycle. Na mabuti nga ko na madisgrasya na naimang. May at ti bisikleta ta exercise ko matlaang ay. Ay katuan na. Mala, mapantangaro doon. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaw na marasaw. Ay, pasang at dito'y nana. Narigat ti agpidal. Ano sa nyo labasitan? Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos, sapay imbang kokte kwarta ko ninsa. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insa. Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga minasikat problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Awan mo trabaho na. Awan maparigat kanto amang biag iti pamilyam no kasta. Ay ket talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mang biag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya insan. Uray saan na anapintas ditan, basta da trabaho na, ayusain. Ha? Anuam ta napintas, no saan ba't nagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan, iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako na. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Nga, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka?
Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kuwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnakam nga iso tinagaram kanya. Ay, saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga rod, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyo, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamutan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya. Limagasot kayam to yun na itugot ko akwartak. Mabali na bumurod ak pa iti pang nayon ko. Ta mga no agkurang. Ay, kakwan Adto tili magasot, inayon mon. Ay di amanak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Nagyamanak nga rod Ang no da sukli na. Itad kumutlakin ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't genobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamatan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pakay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang ano adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taaga brudak to. Mangal alak lang ti timing. Namin nanon ngay bagam ti kasta. Namin rebunsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay laturnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka? Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay? Sana siya tiyag problema iti dayta na nang isuda No asino ti adda trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayay a Rio para ken ka anak ko. Balin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Ammo ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Ay, aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunakmanen. Napatas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagbay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalivin ko. Sadot a lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maarabid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midiagbay-bayag ay awanan. Napalinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tayo ayatak. Iso ti kayat ko pakiasawaan. Awanan ti dadumapay. Makamo ka nga ron. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga ron ang makapagdanangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun ay tan. Ay kat, agden na talatan Nuray saan tapay ang nagkasar, Ellen? Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang.
Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Ah, Pasensya kan Ellen ha. Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbagana. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. ala. Bye-bye amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaagdanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaagdanta nga rodan ngay. Agabang tan ah. Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Nagyamanak man na, Helen. Yamin, oray jablesak, kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pakaunamon nga imbaga dayta kanya. Di kanto nga ta maupay kanyak, nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko ken ka. Ket no addanton anak ta, ore agaw awir tula ang taramida mon ah. Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di da Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Nga may mayat kumamot laeng nga agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan guana? Angam na dala kwarta mi ako, ilimod min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta na ngayat kanya kakasken ni Rio. Dandani ako magbaaken ket. Nawan ni Rio nagaram kanyak. Rio, agriin ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho. Kanya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kaib imasan ti turog disturbon nak. Inkaglutan tayo turog kapay. Nasa papaya pa nagriing tigas ting oras. Ha? Ay, handa ka mo gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na. Unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rot itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko mati pa kabanugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabannog ba't nagtugtugaw kahit kunamsa? Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksin. Ay, kain ka nga rin nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matabasit ah. Oh, Ria, wag ring ka man. Ay, handa kayo ba't gayam na lang? Oh, nay matikas tangay tsura mo na nakaturog dito isupa. Nakalukat to dagusyaw. Hinton sinarrak da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatang tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat ti Biag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyon. Anyat gagarayo aya. Apay ngay may kayo. Oray kumano mangtud kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ni Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday ti nobya na. Ido madak kanin San Elmer. Tagduma kami ti prinsipyo ti Biag.
Di kay katagyaman, ta nakatumpo nga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo nga trabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas ti pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpa mo, Trio. Di ka agungat Ibagam itinasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasao. Ta sigod mo't nga amom asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka awawita maging galumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam ko mamot, Rio. Mabambanugak nga gapgapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak langan at ipangtudam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko nabanuga ka naglaba. Nagrigat ti aglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa di barsit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita am tuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga roti ti igatan ko iti bisagra Antoy. Kantay tangdan ko amang nyaramid nga Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawid ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay lagi balayo. Umayak man pay lagi stambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si balayo. Ay, wen orayon nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yun, Ellen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa ilaan. Ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangantayo kitde. No kasta, ni papang mo ti para dalus kan para luto dito balayo, Mia. Wen Ellen, ay na, idi si Biag pa'y day di mamang. Ati wen ani papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Damo ka kada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan? Tada mangilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamangko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta aya? Ang amam, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face nga mina talaga ti amak. Naimbag man, ta nakalagip ka nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan.
aglalaukan nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaysukan niya. Aklonak nanang. Uwan. Grabe ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbag lakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbag bagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablabay ti kawas mo. Ay, masapul pa'y laayatang danan kakawang mo trabaho. Kat dahil ito yung arudan ti trabaho. Ibingayan akmot iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa'y nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayanan, tamangan no makiturugak dito yan. Anya? Anya matikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nanay malublubog magaan ti cellphone ko. Agof dito yan. Hello? Ellen? Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nanay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije kano balay ti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat ti mangisukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ti kas kanyak kataer. Awanan. Siyak lang ti nailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kayat maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa bali nga asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali apag naidak. Apay nga yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatin nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Ay, sorry no, Jack matakdiran nagitakarikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ha. Ngam sana ko na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga awag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruan. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagiskandalo titoy. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak.
agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Manang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sandakan ngay sukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko. Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam ngay ayatan nak mapayngay nga sa bali mati kasar mo. pasensya ka, Mary. Awan marami dak. Pinikot dak. Jakpay kayat timatay. Pinangtandak namin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagak no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatana baka agsikugak. Saan? Di ka madanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyanak. Sorry talaga, we. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Isaan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Isaan sapay ko matamaawatan nak. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kiti Biag ko. Pangasin, Mary, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga sawa kang arudan iti sabale? Pakasaran kang tumat lang. Iso nga orayan na, kuwan. Urayan nga? Kasano data? Duwate ikasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga urayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? In ka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw ildang. Inayaba ko ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, kanyat sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog da nakaragragsak da. Wen nga roda, isoan na sakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diya mo ano agpay so pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga ro jay ka anakak ano kasta. Wen nga roda, hanggang talaga kasta. Anya nga rod ngay, awan mabalain. Tanay, intun bigat kanon ti kasar jay x na. In ka mga na Mary, may saldawa na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga ar-aramidam. Tadta ti kasar da, angkal. Siyak tinubya nang sa bali ti kasar na. Ay na, awatan mo tigaasat mo, balasang kau. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amangan no talaga alinoko nakalaang. Haan, angkal. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas ta, boss na, jay ikasar na. Wen, angkal. Driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibker ka. Kat pilita malipatan da dya alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito irabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya tagasawatan. Angela,
Intag honeymoon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas, tapno maipapasta ti ag honeymoon. O sige, sika ti makamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam di ta cellphone maon. Wanan, Uncle. Nag-honeymoon dan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupos da aladawan ti ex mo ah. Ad-ada masakitan kano kasta. Ano nga tanga makamubunak, Uncle? Basta likli kam pa'y laabuyaan, nagiti ipupos da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo, aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, Uncle. Ah, di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya, Unuhaan, baka no ag-apadangay katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunod miray. Lipatem kit din ti ex mo. Na sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle. Iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko. Ingga na tong palbiag ko. Urayak nga agsubli kanyak jay ex ko, Uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Wen? Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga rabiin. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaroy din nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nag-sweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Tapamarang lang lagi dyan. Ha? Mas na pala pakisama ti asawa. Tapos saan na gumura kanya? Baka mangag na kaitangay. Saan? Tarimwara kiti silagmi. Nakaturogan. Ngam talaga ka di nga siyak ti love mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulat. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta. Kaano ay ang amin nga mabalo ka? Umadaling. Isa nga orayan na, kuen. Tano mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawan sa kanto mabalo. May sawan no 2 taon siguro. Sana bala mabit lang ang orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na anang sakit iti bagina. Kasta aya. Wen, iso nga anong sam ti aguray, wen. Orayan na, di ka makias-asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardaras nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asim mangput ka?
Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka, barok. At adamot na natimaar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa kan, wano, baro ka pa eh. Baro akpay tata. Aumot ngayon mailawan kanyak. Oo, napili kan samot nga may nitagbalin ano, biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agarang. Bisiak ngamin ti trabaho ko abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita amata amang ano mabaakan ka barak. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid jibalay da. Ta saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain barak. Anday di nanobyo na nagsinadaan. Isu nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat ba it no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imot ti saan nga kursunada kan ni Mary kat nagpintas? Ay armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay ket padasim latang armen Anyat amam. Amangan no si kagayam tinaikaray aparaken kuana. Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kasta ti kunam. Sana klata mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta man kalata Mary. Agsardang akto siguro. Hinton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Tasiman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga yayatan, uncle? May mayat mo't nga dayo ni Derek angam jay ex mo. Anya mo't jay ex mo ngay. Istambay. Ay, bastahan akon nga makiinayat, uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, no di malipata madagos ti inaramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka anaimbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, tiyada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na kung di asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa ay. Ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary takes na Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka ganat, lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko ama pan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Well, love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka Ingkalatan mga ala ijay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up.
Iso ti alaam. Agyaman nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek dito hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmot lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasidsak. Sa bagay, uray siya. Nakamasak ka nakakalugungak matla ang tatay. Oh, kailiw ka, Mary. Ay, oras siyak mata. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Ngam sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas sikalat ta ti ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidet to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabaliwan. Urahin na kwan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sa balitirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasuble ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo babi matla nga, si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Hang kang agdanag, awan matlang tirik na kanya na, si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo Sana balay ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimot tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaay nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti x na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Tinamok, ket naktumot lang. Marikirik nakdata tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klonken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki jay barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan tayo matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsyak amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, umatang taman iti motorsiklo. Ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbuteng samot ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikati makamo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga minja helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokan. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ang noobyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na damanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama, lukwen damanan. Ni ko madirek ti kayat ko aparakin ko na. Ta nasingpot, nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau.
May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Wan nga rod Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at Yosaranta. Ta amang ano ada makakita. Naimbag ti motor, ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sa bagay matkit di Ay, kastulatan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la pa nagura yan, Mary. Mabalo akton. Wan makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias-asaway ti sabali. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsiklaw, Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka? Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo? Taga-anaw? Eh, taga sa bali nga ili. Limbag ano na singput-mut laan. Wan Isa siguro te kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Nay, tama. Tama nga numaulay tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Na, Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. apayan Mere. Andiat mapaspasamakin kan. Ming kakitaan masikug samad tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga min tanta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko makasarita. Sana mabali na may tantan diyo umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti darakil na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inakman, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, lab. Agawid akmot ladagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sa nabalay, ta agan anadak, love. Magamit ako, paray. Itulot ka na, pare. Tanay, nabarsagkan. Warsaan, maturog ka niti balay. Sana, paray. Kabalak. Di ka madanagan. Makasang puweta kasi kakarad ka di balay, may. Nay, andat sagsangitan ni Miray. Nay, egya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Eugene! Apay nga bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangitan, Miray? Di amad na to si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene nga ex ko. Anya? Anya ngay itan. Agsikog kan abalasang tanatangken mo't ngamin ti ulam. Uncle, Liblibas mo mo't gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot mo't tahan ka anakan. pakawanan dak, uncle. Nagbidutak, nagbasulak, nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko kin ni Eugene. Ala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, katinlibas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo tay bagayo nga umay nakpasyaran manan. Ay saanan, kababain. Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw.